سلاف و ریز تماشاوانین هیجا وی هفته برنامه باجارین ما لباجار اول و زمانان لمیدیا دا میردینیه بله براستی جی میدیات وک باغچکی اول و زمانانه لوی نوچه دیروکی مسلمان زدی و هریستیان به هفرا و دناو هفدا دجین دیسا دسری دا کرد عرب ترک و سوریانی به رنگ و دنگ خواه لوی نوچه رنگین دجین امی ایرو به میوان خواه هجارا لسر چاند و توریزم و دیروکا میدیاده و دیسا به تایبت امی لسر فرسکریه که میدیاته بسکنن بله از نهاد غازم میوان خواب و بدم ناس کرن لپی منی راسته قایمقام میدیاته بریز اوزهان بینگل هی بریز اوزهان و بخیر هاتن برنامه همه امی بریز اوز بینگل را لسر روشا گشتی میدیاته صحبت بکن لکلکا قایمقام ما بریز احمد یلدز هی ببورینن محمود آیقات هست کارسازکی میدیاته هست اما بریز آیقات راجی لسر تیلکاری زنعات تیلکاری صحبت بکن بله لملی منی چپه ملا احمد یلدز هست اما بریز یلدز راجی لسر عرف و عادت میدیاته اما صحبت بکن دیسا لکلکا بریز یلدز کوریاکوس ارگون هست بریز ارگون سروک مناستر مور گابریاله امی بریز ارگون را لسر روشا سوریانیان امی لسر دیروک و چاندا سوریانیان بپیون و دیسا میوانه که میدن میوانه که می ایزدی هیا بریز یزدایی هیا بله بریز بینو دمیر امی بریز بینو دمیر راجی لسر اول و باوریا ایزدیان امی صحبت بکن بله تماشاوان هجا از دغازم بریز قایمقام دست پی بکم بریز اوزهان بینگل بنا تماشاوان ما این که گهداری دکن و ما تماشا دکن و کسی که میدیات مراق دکن دغازن ناس بکن هون کرمها بکرتاسی دکارن مرقالا میدیات بکن فرمو. Öncelikle bizler hoş geldiniz diyoruz sizlere. Beriya her tişti emji jibovet bejin hum bixeyr hatin. Elbet gavam merev jibo herimeke baş nas bike u baş bide danasin. Öncelikle dilini biliyor olmak gerekiyor. Seri avda mere zamanı ve herimi baş bezane. Ez vek şese ki ser navi xwe jibo Süryaniyan dibe jibo Ezdiyan dibe Türkler için olsun, jibo Kurdan dibe jibo Araban dibe. Bu dilleri konuşamamayı bir eksiklik olarak görüyoruz. Jiber eznik aram zamanı bakım ev kemasiyek mine ya rasi kemasiyek yedibinim. Önce onun dilini öğrenmek. Jibo çandavan baş bizanın riya heriken hun zamanı ve him bibin. Elbette em hevul dedin ki him bibin. Lebeli vaktame terinak kuem karabın vedere Kurdi bir Suriye zamanı Süryaniyan jibi Arabi bejin. Tarihlere sığdırılamayacak kadar. Midyat khudi diroke ki bu sayak diroke de cihin Cihevi pır gram buhaye. Toplumun malumudur. Dirok jko herkes baş bezane ki dirok ek çava heye o paşarojik veya çıkası kur heye o çıkası kudi nasname o olin cüda kirne. Mozaiği buradaki karışımı Şko ve prengiya ve deri görebiliriz. Minakek pır xoşa evyaj vek nırxaki anlatacak olursak hekem vek nırxaki liser rewşa midyade bisekinin ji sanatı hünera Süryaniyan haya örf-u adetin ahlakın izdiyan ve haya müzika kurda ve haya bazırganiya Araban ve merev liser ver rewşa bisekine Midyat'ın öğretilmesinin Midyat'a değil Türkiye ve dünyaya kumerev midyada bir de naskirin o nasina ve necbu Türkiye'den ve bu tamamen dünyayı bir naskirin jiberinde de ve nave civata hani civaka hani hengi geriya bin buraya gelecek insanlara açık civaka burayı anlayabilmek için navçe ama bu kesin kuarın seri biden ver ziyarete ver amade makam me despeki da jigot jibo midyate te gotun ku ev der باغچه امبیجن باجاری اولو زمانانن لورا گلک ملت به هورا دناف آشتی دا دجین
hûn bi taybet kanin mereqala vê bikin. Têkiliyên di navbera em bêjin Müslüman û Êzidî û Hristiyanan da bi taybetî Süryaniyan da çawa ne? Ben tabii ki yaşam olarak elbet gava bölgenin kültürüne çok uzak değilim. ez pir wek jiyan pir nedûrî çanda vî welatî me. Bizler sürekli aslında Li barıştan Midyadê bahsederek gavam her tim geçmişte sanki behsa bir savaşın aştiye dikin olduğu em dibêjin qey izlenimini ortaya çıkarıyoruz. beriya wextê Midyat'ta şerrek heye li Midyadê. barıştan da öte Li Midyadê yaşama jî sanatı var. aştiye wê bir te tir yaşatma sanatı var. hunerek jiyanê Değerlere heye saygı jiyanek hevpar heye û Bizler kendini rêzdariyek ji wan nirxan heye. yoksul ve eksik hisseden Çi kesek din, ku xwe kêm hangi dibîne hangi an jî meşrep olursa feqîr olsun dibîne ji kîjan onun ol û değerlerini baweriyê dibe en ji üstte kîjan tutmayı nasnameyê fırsat dibe edindik. divê Burada yaşayan ew herî her pir türlü zêde kültür, serdesta bêgirtin. her türlü değer bizler Çi için nirxên bir kulvederê kazanç, hene, çi çanda kulvederê bizler heye için bir ji bo me üstünlüktür. serfiraziyek e, Müslümanların serbilindiyek e. yalnız başına burada hayatını anlatmak Heke me rev Müslümanlar tenê için eksikliktir. ji serciyana Müslümana bisekinin ev kemasiyek Müslümana ye. Heke em ji tenê ya izdiya bênin ziman ji bo wan kemasiyek e û ji bo Biz Süryaniya jî heman tişt. birbirini tamamlayan aslında hani mozaik da değil Em birbirine wek mozaîkeke jî binav nakin ve bu lê belê karışımdan dolayı vê ortaya bir pirçanda değer hanê vê çıkarmış bir toplumuz. Midyat tevlî olarak. hev biye û gihaştiye hev û dewlemend biye. Kaymakam. Ev çok teşekkür ederiz. Brez Kuryakos Ergun. Hûn serokê manastera Mor Gabrielin. Wekfa Mor Gabrielin. Belê hûn jî bi xêr hatin bernameya me. Ji bo temaşevanên me yên ku Süryaniya merak dikin di derbarê çand û kultura wan da, di derbarê dîroka wan da hûn kanin me agahdar bikin kerema xwe. بقامته كوبين شلومي ويقوري لم فرجونيذن أرحمي از وكا يكي السورياني كي بيشي مسلاف دا بزماني سورياني Sersera serçava. مدفيبو قوم كان كي هبانا اشتغالي اخا بالسورياني وكربانا فقط امكاني ناخذ زاني مجبور كرمانجي مزي كردي مش يقول قصنا قوينا فقط زي دركم حتى اسكاربم Dixwazî kerema xwe bi Tirkî jî لا غمنا زي كردي زوكم temaşevarê me silav bike bira مدفي dewlemendiya Midyatê were xuya. اري اري از سلاف وريج بوني تماشيفاني محمو مدشنن Belê. برنامج كيولو خوشك وقنج جبوني مديا ديما جو اف بكي بهزار صالة مسلمانتي ويزيتي ومسيحيتي وكرد وعرب وسورياني وترك بهفدور عم الفيدرنا سورياني من زانن وكا جو او خدي فيدر سوريانينا يعني اف حفت هزار صال جو سورياني في ولاتينا سورياني نوا كهنا كديج درنا هاتنا فادرة Belê. سورياني جروجا انا يردوها كنت بيجن افدر اف مملكته جبرولو كولتورا كيوا قوين الفيدر هبو زمانه ما مركزي الفيدر بو Belê. ورفع عادته ما جيوا افدر بو وبشتري جو مسيح هات مسيح بونا مركزي ام بمسيحيتي الفيدر بو Belê. وقولنا ويناجي قال لك تاريخي ما هنا كليسا بن مناصر بن جهنادي بن حمو اف زنقيني الفي ولاتيا المديادية والدورة مديادية Belê. اري Em spas dikin. Kek Mela Ahmet Yıldız. Hûn jî bi xêr hatin. بخير سلام أم- وجيت هذا بخيراتنا Sabin spas dikin. Em dixwazin ji we jî guhdar bikin. Hûn dikarin derbarê ûrf û adetên Midyatê da me agahdar bikin. Kerema xwe. سر شعبي من سر سريمه Serçavnêş. مديات خلقي از دي سلاوي خو بريز اجتماعي خلقي مديات تشينم ج كردي وعربي وسوراني ويزدي وتهدا Belê. يعني زردشتي وي تركيا تيدا مسلاوي خو جوات تمام مرة تشينن ون سر شعبي مهاتن وام قالكي قشكرن هم دا كولتورا مديات يجي زه زنجينا تبيني بهر صنعتي خوبا جبرجو سورياني باليه كشي خوانا مسلمان باليه شيخ خو عالمي خوانا Belê.
هر انسان کی بریزه خو حیل حوالی خناکی پبر تجارت ایتکن ملت کلترا و پبر یا صوبات چیت کرن ندگو ابی کرد ابی عربا پبر چیت کن هیجی مسئله کی حلقی احمد هي صوبات چیت کش جمع سریانی عالمی والقاسياني كينيا واجبرنا ابقي مجيتي ديسا بريا قبالي شارتيا اسطنبوليجي الميديا دي دسبيكري صوبابن هر تشت سناتي جو هي سفاري بي جميديا دي دركتيا وجامي ان سر اشتشي بويا اونا هر وكي خوي تعالى حالو القران بيروز دغوتيا يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما هو جنيرك يوميكي تشيكنا آدم وحواء متشيكرنا جنير وميكي أو جي آخينا ممكن الشعوب وقبائل وكان هاجو كرد عرب سورياني أرمني زردشتي مثلا يزيدي فرق ناكي ترك مثلو أنا أستكن قلت أقول ترك تزاني كينا تقول كرد تزاني كينا تبي عرب أو خناستكي خويت على القرآن بيروز ده قلت يا من خلق عن النير وميكي وممكن الشعوب وقبائل بافك فيجا بافك وكانها بمالا فلان كاس فلان كاس فلان بعد رسيمنا أما إيه متقي أو قنجي خدي إيه متقي كيا أيقو حلال هبالي خناكي تجارتها خدا بي دجيرانتها خدا بي دعرف عددي خدا بي وقتی بهفدورا ام چنا عیدی هفده ام تبینه اوتين تعظیم الطنجاي فراهیه دا لجورا دینی خوا مثلا بيجن دبرا خرابون چيبول مديالي نزيدا او بنالما كيفن خارج او نا يا هر كسي بو اما ما يشتها نوروز شيدبن كس نابي بزغورا جنابي نجامكي مديال خدي زانيبونا سايقيا ماش ديرارة جهيا ام تاريخي تبينن وكدير عمر مثلا مناصر دير زعفران ميردينيا تبيني الهاخي دير سيدي شي انا بي دير سيدي روكي كشك يجمع برسيل لهاخي غندي هاخي غندي فلاشن مسماج ناف دهنا او جي بابرا تعزيه وبابرا تكن عيدي هاف تكن سريواي شا سرادن هاف بابرا حجفت كن يعني جيراني هافن وكا هافدو كسن يعني ابي سورياني ابي تركي ابي ولو كلتور كزنجين الميدان ده وجا كشك يجم برسي جو حاجه تناس كير بافدرش كنجي بيا مغو مع وليما جو ازان ما يشترى بيجم قلت ما لا بيت تعالم بيت درخي ديسا حيرام مغو ها جو انا بي عزير بيت ديوت قبلت دبو وقت يقول زمان عيسى دبيت رؤافا ده وقت باكور دبيت جامعه گولا و مد سیاغا وجه که دریوی اورجینال اقنج قبله ده درکت demek ya ber ya İsa ya Uzeyra fadila yani bu kasıt kevna nizam tarihi belki برز كش زانبي نزان مياس درسي تاريخي ايش كان يبزح كفنا دي عملوا له او يزيد كفنا وجم مدياد مدرسه مهنا الفدري شيخ بشير كوري شيخ خليل إلو حالي حاضر منا محمد شريف جي ملا حبيب جي درسات دن قشت ملايما ما مدرسة مظن الجم شيخ بشير كوري شيخ خليل السردفي سيدن بجرماننا أما سلامي خوشبير شينن وكيتر ديسا علمي شت خوينا منا بابا ملا زاني شم تخوين صرفي بيشم تخوينن نحوي متخوينن عقائدي متخوينن طبي متخوينن ما يبقى علم حتى علمي عروضي الشعيرة فارسية متخوينن مثلا مش إيرك نفيسي مبخوا وفانا بكيزن زماني فير دبت بعربي كان شو عربية ملات ترجمة كيف كردية متخوينن يعني بزماني ما زول ادام زحمتية نبينن مثلا بيجن فارسي شعيرك تحقي شاعر نقشبند نفيسي ما نبي صديق سلمان قاسم جعفر الطيفور كبد أزبو الحسن شدبو علي يوسف كنجور فارسية منا بيجا جوي بقرة خوي طالت قرآن كريم ده جارك دي قلت يام فيتم بيلفتين كشاجي إنجيل تخوين ويتم بيتكن أم جويت بيجن سورة الروم دا روم آياتا بيستو كده
خوي تعالى بيجد بي ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ما بيرك جرحي وجهك بارسوا آدم ما آيات ما ونجبوي سكنا والصبر وبفوري اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة دقنا كيف خشية وجورة شبي صبرا وري عالم راب عبرات كما زناد آياتا بيس دو هندك ما بجد بإن خلق ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم مرنجوا إرقوا هرتشتوا باشقا باشا تشكري أما جعل ميرا قالكي يرى لنا بنا أم بيا كرم قالكي سباس تكن وتبدا أم سباس تكن أز دغازم في ببرسم الميدياتي لحريمي أم بيجن وقت تعزيك دبا وقت دعوتك دبا بله أم بيجن خلقي إزدي وأم بيجن سورياني ومسلمان دارن هفتين أنك از بخواد شما برد کودری به جانم نحاضر بن باشقه به چاوم چنه مسلمانا یا مسلمانم چاوات چین فرق ناکی هاده چما کفر الله به تعزیه لوجی مدرسه کبو ام چونه دریز بینه تعزیه سوریانیا بنام دچن اوجی تینا جمع تعزیه ما وکهف يعني تفرقی ناخن هرکس سر دینه خواه چه دیره خواه چما جامعه يعني باش باش ام براتیا ما خوشه او دولمندیه که گلکی هجایه ام سپاس دکن بريس بينو دمير كيك دمير ونجي بخير هاتن نها من جو يزدي تجو يزداي ازدايم ازدايم خداي بشريكو بهذا نها د جواكي دا بونا يزديان ام بيجن دبين يزدان يزدي نا يزداي كرمان زيادة تردبيجن يزدي بله و ام بيجن ازداي ازداي ايغو ازدام دنيا الرب مني بشريكو بهذا فرقا فان بيفا و كلمات چيه قالو ازيد نه ازيد ما ازيد بله اماويه محاويه مفزل قادنا تعلاقه ما بيننا çünkü qarişi Hazreti Peygamber hadiye du peygamber neşuya بله ام نالدو في ازيدنا ازيد اماوينا ام الدو في ازدائنا الدو في الرب بيشريكو بهذا ازداي يعني دو كردي دا از دايم ايغو ازدام داي بله ايش خلقان ازداي او خداي بيشريكو بهذا بله ايغو ازداي بله ام سپاس دکن كيك كاكا كو بيشيت بيجم وانت شاش قال كي بخيراتن ام سپاس دکن كي تشكيلاتا ترى شش زمان كردينينا داني بي جه كري بي تركيا دا عيان كري بي قال كي تشكري ما جي جوا مزنار هيا صايجا ما صونسزا ونقال كي هاد بخيرات سر جابا صابن بريس بينو دامير ادغازم فيل وب سمنها بونا تماشواني ينكو از انجي از دايا ناس بله ازد ازداي ببور از زماني من كلامك ازداي كينه اولو باوریا وان چیه هندکارن درباره ازدایی دا ما آگاه دار بکن بله فرمو بله ازدایی اون الدوف خدای به شریکو به هوال بله دوف ربی خوا بله خوادن شمس شمس روش güneş قبلتا مایا بله ملک جبرائیل ام بجن ایمان مایا ام بجن یا خدای به شریکو به هوال ام حفظ تاس الرشق بنكارن بله تما بدي خاطر نافي خوي شيرين تبرحما خل ما بالرحميني الخزار ويدخل يا قتل حفتي وضم اللطي تبي رحمه ما جيت هبا يا ربي ما تربي مني تديني مني بله يا شي شمس تمجل وما فري مني يا ملك جبرائيل طاوسي ملك ايمانا مني ایمان آمین خینا معرفتا مش تشته پیغمبر دنیا رها صايا ما sonsuzا ام قبول کن بس پیغمبر مننا ام دینه خوش خدای ناس کن مجانو مفلا خوش شمس زانن ایمان خوش ملک جبرائیل ام قبول کن بله ابا علماء تبجه بنو دمر کا کتاب هكا والكتاب ابو برسن تاريخ كفنه هيا مبادل هنا مردين مخدم مشاش نكي أضابنا مردين 12 سالانه 12000 سال 12000 سال
12,000 سال çim milletin Merdin'e de bu. Em nizan. Hindistan'e de tarihe de tariha ola beri Malal şefakati çi ulte de bu, çi iman de bu. İran'e de devleta Farsi bu. Afganistan'da, Kandahar'da Nahat Tobadari ola mayazayki kokavanş Kandahar'ına. Kandahar Çend hezar sal beri? az bu tarihi kitabının am kitabını legovun ev araştırmacı, bilim adamı, illahi profesör, tariha rast beş bu ne bugün taliyavan. Bu ne bugün taliye bekina. Ego hırkaya şerif ilo tobadarın çay şingale tobakin buxavakin hatiya vedeci kaymakam beyemeci hazır bu camiye xwekir sureti xovi tevda daya interneta xoji daskir fakir xidre keso he hırkaya şerif buxavakin tobadarı hırkaya şerifin marifetan baş hamı olar haya iş hamid mesebar haya iş hamid peygamber haya em bejin Hazar ve yakul yakat. Hafte ve domalat. Xuda bidevan, piştir bidema. Amalat ki halunin. Veja kitabe meninin. Kitabe maçı pehatına azve nizanım. Hen bejin ezidina. Ezid kın bağlama amne ezidina. Asker. Hen bejin zerdüştina amne zerdüştina. Em az dayina malatı xudana. Yani hon dibêjin em bi serê xwe olakin baweriyekin tu têkiliya me bi Yezidî û Yezdan û Yezidiya ne wisa? Yezid ranîna. Yani az da yar. Azayib xwedar heye. Xwedayê gozdam. Belê baş. Belê. Em spas dikin. Acı spas kim û gelkî bixêr. Sağ bin. Birêz Mahmud Ayqat hûn karsazin û li medya tê karê têlkariyê dikin. Ne wisa? Belê. Ji xwe wexta mere qala medya tê dikî rasterast têlkarî tê bîra mirov. Hûn dikarin derbarê seneta têlkariyê da hin agahiyan bidne me. Belê pêşî serpêkên hûn bi xêr hatin hûn ser çava hatin û ji ber got we hat li medya dê ev programa xwe jî çêkir em zehf kêfxweş in. Zîvê medya dê îro bi rastî nûka tê ji ber got îro îletişim televizyon telefon çêbûn nû hin bi hin tê naskirin tarîxayî gelek kevna em jî nizanin zehf kevna û ev meslek Sûriyaniya dest pê kiriye îro Sûriyanî û Musilman em tevde çê dikin û karê têlê dibêjinê têlkarî karê têlê hemû bi desta çê dibe mekîne nîna vî jî vî em ji derva ê helandîtênin li medya dê têlawê bi şiklê heta got çê dibe û em li vir difroşin em difroşine bajarê banî û yanî vînakê em halo dixwazin got hinekî dîtirê li ser werne sekinandin yanî bi halo hebekî sekinê û got halo jî herê wê xelas be wextê got mekteba îro zanîngeh li ser nesekinin em xwe jî wextê got bû tiştê hazir ji însana re hetiya ev hebekî zora çêkirina wî got hinekî dîtirê li me xwedî derkevin em jî kêm ê arî bikin em dixwazin got nemrê wextê got bi vî şiklî herê wê mirê însan hebekî bi rihetiya xwe navazê got xwe zêde bibetlênî û karkê vêce pêşiyê me heta vê dirêyanîna û em got pêş nexin hinekî şûncê me ya û em dixwazin got bibe niha werê naskirin li derva îro turîstên mesela biharî serê vê hêpêva em hêvîdarin wê werin li medya dê û got hatin medya dê jî necîv tenê îro kevirê medya dê sanatê got kevirê medya dê çê dibe zîv de ulqasînîne em dixwazin got werin hemikî bibînin nehît ne wisa belê çêkirina wî îro camiyê me dêrê me xaniyê me hemû tarîxê serin ev nakê jî kê zîvê me jî yek ji waya em dixwazin got hê ji werê naskirin
و ایرو المدیا دی زیدی پنجه کانی هیا ایجیف کرا یعنی هر یک دو سیته ده بشغلن اواسط دو پنجه انسان ده شغله نان انسان جوینا نان تخون وقتی گورن مثلا ویش پیش بکوی همه هی کیف خوش بید د ناف سال داویه دا او تیلکاری لگور و پیش دکوه آن پاشتا دمینه والله ام کارن بیشن پاشت کوی چما؟ مقود انسان حبكي راحت ياخذ ميزاني حبكي زوره تشكرناوينا جبو في بريز جبو في من برسي نها قاسكو ادزانم لبي بازاريا انقره او تيلكاري سناتي تيلكاري تيكرن بلي از تخمين دكم هاتن لورا گرتن و برنا انقره بي بازاري لورا او صنعتا پیش خستن اونها تا مورا بازارك چيبيه د واره تیلکاری دا گلو او دری وسا پیش دکوین چما هند بیجن ام پاشتا دمینن از حالو بیجم یاگو جبر چویه او راستا او جی بلدیه و کتاب چکریه دوی دیده جی در باست بی بله گلوه دی ایپک یولو بوی او چویه دیسه به سوریانیه چویه ور اره الورجي كي انها ماكينه كتب الشامه ماكينه تشتكن نهاكي زيفي غومانيه فيدري هكا كاميرا كاربي بكشي نيجي نيجيك بني وانا كده قالك جي ميديا تم ياستكن وانا دبيجن نه بني تبسكيت كاري بشتاوي ميزيني نحصد بينجهم ياستكن دبن ويدا تنه ويهبي بتشوشكه هناكي الا هي هيا ام دخوازن گو مثلا ای مدیا دی وری ناس کرنها ای ماکینه چیتکن ماکینه او متسکنینی بله نگو لور جور بهتر الویدی چید بی اما ام دخوازن هیچی چی بی نه ماکینه نهای ماکینه همگل جمع های مغازه ما 150 متر قاری آسی هیا مزنه سکارم بیشم انتابی وردم مغازه که ولو ادعالی نینا اما از نخوت هنید بیشم ام جبوني مديادي دبيجن ام اي حاضر جي دفروشن ام تخازن نمكينه ني حاضر اي مديادي ام بفروشن گوهن گديل سروي وري سكناندن وي باش چيبي باش سپاس دكن وزيفي مديادي حالو جي بيجم ام جهازار عياري چيتكن عيارا بلند اوا بله نحصد بينجي مليت خنا جوختي بخيناغي حبكي تخوار عيارا وينا ناخو حمك اي عيارا زيده نحصد بينجها الدنيا يدي تشتكي ونونينا يا دي ستاندرتي دنيا نحصد 25 يا ما نحصد بينجها وام تخازن وقتي و ميزينجي لبني زيفي خو ام ميديات فيجاليت خن بله جبال جو هنا جيوري ناس كرن باش سپاس دكن بريز بينجل ادغازم ویلو بپرسم لميديا دي د جيانا جواكي دا روشا جنو جوانان چاوية دوي واريا دوي مجال خباتين قاي مقامتي نگلو دچه آستی دانه اون کرم آخا کارن دوی مجاری da me agah dar bikin. Kerem Ağa. Toplumsal yaşam derken eğitim anlamında bir bildirme. Jiyana civaki. Yani em bêjin jin û ciwanê vira çawa wexta xwe derbas dikin. Em bêjin diwarê perwerdehiyê da wexta xwe çawa derbas dikin. Em bêjin bilî dibistanan dikarin herin em bêjin dera wek pirtûkxanê wek kütüpxanê rûnin em bêjin pirtûka bixwînin an wexta xwe vala binirxînin. Ez dixwazim vê bipirsim. Belê. Şimdi tabii bizim bölgemizde yani Midyat özelinde söyleyebiliriz ama Beli, emkarın ser taybetiye Midyat'e yapsak ne böyle giştiye Türkiye çocukları özelinde bir şey söylemek gerekirse hakemleri taybeti ser xonana keçika bebeje çocuklarını demin bori de maharet sayılır. veke serbilindayı ki bu keçe xonasının dibistanan le iro roş gava ku göğüslerini gere gere söylüyor. zarki xodun keçe xodun beter serbilindin. Midyat için veya Güneydoğu için değil, Türkiye'nin jibu Midyat göstergesi. Ve herimetenin le bele jibu tamamı Türkiye bu saye le şükür ku duvar perverdehi de hem rejeya kuruk u keçka giyaştiye hev o hanek cihanji je zedetrin de her şertu merci de perverdehi jibu me bir toplumda rebaza rizka avule.
veya bir harekette Nad civakê de heke jin piştgiriye nede heke jin destê karekî nebe duê tevgerê de tu mana xwe tune ye. Babasını 4 yaşında kaybetmiş. Min 4 saliya xwe de bavê xwe wenda kir Yazması dahi olmayan bir û kadın. li ber destê jineke ji nebî ku xwendina wê jî tune ye. Li Xinisa Erzurumê min xwendiye wezgî heştima vê heya me hene. Benim hayatımda kadının neler yapabileceği Ya rastî di jiyanam de pir eşkere ye xuya ye ku jin dikare çi bike çi neke. yer verdiğimizde Gava hûn di civakê de cî didin kendine jinê verilen yeri wê wezifeya ku didinê bêtir heq dike û vegera wê ya tê jî pir xurt dibe. Tabii devletin Li vê herêma hanê kız çocukları ve kadınlar konusunda devlet olağanüstü çabalar duwarê Ben jin Dargıç û kaymakamlığı da zarokan de dehuldanek xurt heye. Burada gözlemlediğimiz özellikle liseye Min kerboranê jî li wê derê çocuklarıyla ilgili qeymeqemî kir taybetî ji bo keçên ku li wê diçin dibistana navîn yên ku ji bo razanê dibistana dimînin daha sonra demek niyetiniz perwerdehiyê halis da gava neyta we toplum jî da size yardım ediyor. Allah da xalis size be yardım ediyor. xwe de alîkariya we dike û civak jî destê xwe dirê ji we dike. sirkülasyon, o istek bizi öyle bir aşamaya Wê da getirdi xweza ki, hanê me gîhand heya me ke wisa orta ku öğretim düzeyinde Türkiye'de dibistana ikinci bir navîn örneği de olmayan bir kız yurdu yapıldı. me Dargıç'ta. yurdek Bizler kul Türkiye toplum minakê ku olarak, wê tune ye me devlet ava kir. olarak Em civak wek yaşadığımızı devlet gerçek anlamda o insanlara sunabilirsek onun karşılığını tiştê ku çok em fazla dibînin û alabiliriz. dijîn em pêşkêşî Ben wan bikin em ê Bu bölgede encameke xweş yaşadığım jê çok bistînin. dramatik ve acı bir olayı paylaşmak istiyorum. Dixwazim bûyereke gelek dramatik û bêş ku li vê de qewimiye Beraber ez okuduğumuz, bi we re parve benim bikim. dertli programlarımdan Li birinin Kerboranê sonuçlarından li üç vê tanesini dibistanek ku me yemeğe götürdüm. Beraber yemeğe gittik. rojekê min Ve du hef xwendekar birin orada xwarinê me bi hev re xwarin Ömürlerinde xwar hiç li wê derê lokantaya gitmediklerini öğrendik. me fam kir ku emrê xwe de toplum qet olarak neçûne xwaringehekê xwarin nexwarine. Ötekileştirdiğimiz, dışladığımız bu Emek insanlara civakê van kesên gerçek ku em anlamda goh nadin medeniyetin wan her türlü an imkanını jî sunmadığımız müddetçe wan biz bu bölgede bêderfet topluluk kalkınmayı dihêlin sağlayamayız. em nikarin Bahsettiğim vîya wayî yurtta pêşveherin û pêşveçûnekê pêk bînin. bir evde Vê yurda ku olması min bahs gereken dikir standartların standartên ku em bêjin bir 4 li yıldızlı, malê 5 çi hebin yıldızlı otelde olan û standartların standartên ku li oteleke 4-5 stir biz kiyan bunları hebin. sunduğumuz zaman Li karşılığını yurda çok henê fazla jî hebin gava me alabiliyoruz. vêya da wan jî Şimdi me geri li hemberî dönüşlerde wê bu jî bölgede de me görüyoruz. her İlgilendiğimiz çi xwest me çocuklar bi dest xist. ve geri dönüşünü gördüğümüz için Gava hep hûn aynı örnekler. ez çima Bu kız çocuklar kerboranê şimdi mînakê didim anaokulu ji ber ku öğretmeni olmuşlar. encamê wê Tıp li me fakültesine vedigerin. girenler var. Vana gelek kes Ve ketin bunları da hukuk övünç zaningehê kaynağı û olarak ketin topluma da anlatıyorlar. beşa hukukê hinek Bizlere de ketin zaman beşin zaman dinê nerede neler û em jî yaptıklarını bixwe anlatıyorlar. gelek caran Yeter ki bi me re biz parvetkin ku gihaşine ku derê onlara çi dikin gerçek çıkar dikin anlamda hak hema ettikleri değeri ku samimi em bir wî şekilde nirxê verebilelim. hanê wî tiştê ku Bugün heq dikin devletin de wê rûmeta ku heq dikin em bidin wan bese. Geldiğimiz Îro nokta roj wê gerçekten xala o ku em insanların hak ettiği gihaştinê yaşam jî düzeyini o insanlara sunma div şeklindedir. niyet Ji ama xwe em di pêşkêşî wan îstatîstika da bikin. jî dibînin Zet- rêjeya xwandinê a mîdya dê gelekî pêş daye. Ez ne xelet bim ji sedî heştê û pênc û saye. Ev jî tiştekî gelekî baş e. Divê mijarî de hûn karin çi bibêjin. Şimdi hayatımda eğitimin izlerini gördüğüm için Ji ber ku min Ben şopa burada perwerdehiyê kıymetli di jiyana xwe de görevim var. dîtiye ev Güneydoğu'da niha 6 yıldır 2 sal li vêderim lê belê li mesleğimizi vê verdim. herêmê ev 6 salê ku Her ez gittiğim yerde vî karûbarî dikim ilk qeymeqemê dikim. şudur, Felsefe min awilciyê ku ez lê eğitim dirim bizim ev e perwerdehî namusa Bizim en me önemli ye değerimiz. nirxa me heyrî Biz giranbiha ye eğitimi ayaklar altına û alarak heke em perwerdehiyê têxin bin piyan em nirxên xwe hemiya dixin bin ve bu piyan. yolla û vê ya hanê gava me re derdikeve serê riyan me re encama başî jê eğitimin belli distîne. bir noktaya gelmesi için Ji bo ku devletin perwerdehiyê me bigiya kapılarını heyamekê bigiya sabah 8'de astekê açıp akşam 5'te kapatır. ne ku em deriyê mekteba dibistana saet 8 vekin di pênca da imkanları bigirin. olmayan, ayrı bir odada, ayrı bir masada çalışma imkanı olmayan Kesên ku em bêjin derfetê wan tu nebin malê odayek cuda ji xwe re bixebitin em Eğitim piştî programı, wê em etüt bernameyên perwerdehiyê Yani yên etûtê bizim em amade dikin. okullarımız ve An ku camilerimiz, dibistanên me û mizgeftên me dêrên me ibadet hanelerimiz û ciyên sadece ibadet vakitlerinde değil,
ibadetin men ne tenet vakta ibadetu perverdehiye de saatinde insanların her saate her roje uyandığı saatten uyuduğu jiro saate. saate kuşyar be haya kar be razej bu Bu herkesi bir eğitimde fikrine seferberliktir. evya seferberiye kedi perverdehiye Siz da eğitimi hayatın her yönüne Hekemin perverdehiye yayarsanız de her qadaş sizin yani de idealinizde bu olursa toplum bunu bela karşılığını bikin çok çabuk u kabul heke da eder. xwaza veciye ve Netiyattaki bu civak çok jî zaten bersiva çok bêdi baba. de بله ولو بدكره. sağ olun. çok teşekkür بله بريس كورياكوس ارجون ادغازم فيلو برسم بتايبت لميدياتي وبجلمبري للجهاني وتركيا روشا سوريانيا چاوايا ايرو د چه روشي دانه دوی مجاري دا هون كانن هنتشتم بيجن وەکە گۆ پێشیجیم گوت بوو جهێ سوریانیە ئەف مێزۆپۆتامیایە ji بلوژە بەرێ فقط زمانێکیرە وەختێکیرە ئەف بەلە بوونە لە دنیای بەلە بوونە ئەنها زانێ ساڵە 1960 vê derê li Midyadê mintiqa vê derê Turabdin Bulgaristiyan bêjinê بله nêzîkî 150,000 Suryanî hebû. 150,000 Erê. Wî wextê jî nüfusa Tirkiye nêzîkî 25-30 milyon bû. 3 milyon Erê. Wî wextê hebûya يعني الميدياتي ام بيجن 150,000 سورياني Midyadê mintiqa heye منطقة Midyadê لفي حرمي erê heremê weka Sêbîneya, Hezexeya, لتمامي تركيا يجي وند بيجن نزيقا 3 مليون Nanan ha nüfusa Tirkiye اري ب 1960 nêzîkî 25-30 milyon bû nüfusa Tirkiye hemû. بله بله Erê. Niha nüfusa Tirkiye bûya heftê tiştî 76 milyon. بله و نفوسا سوريانية الفدري بويا 3000 يعني الجوران زي دك بوناغو نفوسا تركيا جو بويا جو ام حسابكن بله لازم نفوسا سوريانية الفدري انها نزيكي 500,000 ابو بانا فقط مع الاسف شون بلا بون الدنيا شونا دولتي اوروبا شونا امريكا شونا هي استراليا بلا بونا فقط هي نفوسا مازن لبنان هي بله نزانن بري تنا كان صار العراقي حرب هبو جو درجه او درجه فالا بو نزيك هندك لو دري ما نزيك 600,000 لو دري مايا لسوريا هم بون هاي حربينها جو درجه فالا بينهم تشن çünkü سوريا جي نزيكي مليونكي و 200,000 هبو بله نها الدولة السويدي 100,000 سورياني ما هنا جوجفيدري تشونا المانيا والقص هنا امريكا والقص هنا او سوريا هنا استراليا هنا هولندا هنا يعني بلا بنا لهالدنيا نزيكي تشار علي الدنيا هنا يعني اري الهندسان هنا الدنيا حمونها نزيكي 15 مليون سورياني هنا Peki tekiliye ve biwan rahane em bêjin ê li derveyî welêt ê li çar aliyê cîhanê افي جوج فيدري تشون جوج مديادي وجندي مديادي اشتر عبدي بولقاسي تشون وادرا تكليه من بفدوره هيا وقت يقول لازم به هي تكلي بفدوره هيا هي بفدوره هي هناك جوان جو فقر ولاطي خوا قالك جواجي فقراهن جندي خوا باقش كرن خاني خوا باقش كرن هناك جي خاني نو افا كرن بصايا خدي وم بقيمة ما في قونيا قال لك يردم مرض كي بله فايا جندك كمال فيدرا هي نزيكي مديادي البين دي بتركي بيجا كفرو بله فقراها نزيكي سه فيلاي نو تشكرن هر فيلاكي نزيكي 100,000 يورو لا صرف كرن وغني وينا جندي ما يديجي وكم قوتيا دفقرن دفن جو كولتورا دو بافي خوا جبير نكن او كولتورا بري قول فيدري هبو قول برايتي قلال فيدري هبو تشاب هفدورا زمانك يخش دبراندن او تجاري كي دفن جو فقرنن تدي بري وكبري هاجي سيداجي قوتيا وبريز بنوجي قوتن يعني الفيدري وقتيجو اف انسان بفدورا الفيدري بون تكس باوريا تكسي نتبرسي نتقول تشديني بله هركز شعبكي براتي خد ميزان وهركز جي زماني ام بالفيدري شار زمان هبو سورياني هبو كردي هبو عربي هبو تركي هبو هركز جي هر شار زمان زاني بو
نهاية بنو سورياني زاني وأجي كوري زانم وخلكي مديادة حمو أفس زمان زاني بون وتشوفوا وقت جنب عيدا سورياني بو بهفدورة شو عيدا سوريانية وقت جو عيدا يزيدية بو بهفدورة شو عيدا يزيدية بله وقت جو عيدا مسلمانة بو بهفدورة يعني فرق نبو دعواتي خو بهفدورة كرن أو خو فقط وقت جنب بو رجال حدا سورياني تشوفون ديري خو وقت جو جمعة مسلمان تشوفون جامعة خو يعني تفرق أول حول نبو فقط أف جو سورياني جفدر كم بونا يزيدي جفدر كم بونا بشكي أو نقصانتي الفدر بليد بي خويات كي بله يعني إنسان الفدر بتشاوا ج مرحلة كي أو بك خلاص بكنا مرحلة كي دي بشكلي إنها إنسان الفدر وكا جو تشكي وون دابو هيا وجو يكي بيجي والله بري إنها أم المديادة مشاش عداد كر صالح بله دو يا سوريانية دو يزيدية دو مسلمانة أفشاش عيد شيء يعني شيء معنوي شاش جارة جو سوق جانان مش به بله بله أفتشي قالك مهمة بريز جخا او پر زمانی و پر چاندی ناسنامه یا میدیاتیه ولا او جی فرق و تایبتیه که گلکی گرینگه işte em xuya dike hûn bixa çar zimana dizanin ne wisa birêz bînojî ez texmîn dikim hûn jî sê çar zimana dizanin yani ev tiştekî gelekî girîng e tam jî divê mijarê de ez dixwazim birêz Bîngul bipirsim birêz Bîngul niha em dizanin li vê herêmê û li mîdyatê em bêjin Müslüman dijîn em bêjin Hristiyan dijîn û dîsa biborin Suryanî dijîn hûn wek qaymeqamê mîdyatê bona ku hûn ev hemû olana dibin sîwanekê da bîne cem hev em bêjin wek navendeka olan tu projeyê wê bi vî rengî hene gelo nizam pirsa me hat fêm kirin Teşekkür ediyorum. Peki buyurun. Şimdi Midyat'ta yaşanan kültürlerle ilgili Niha derbarê çandên kul midyadê hene etkilendiğini belirtmek için bir örnek vermek istiyorum. ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim. Midyat'ı gerçekten ikinci bir Kudüs olarak görüyorum. Bi rastî jî midyat ji bo min Qudüsa duyem e. Değeri Wê nirxavê ya gerçekten li ba min Türkiye'nin de çok ötesinde. ji Tirkiyeyê jî Burada gelekî aslında wê de tir. Bir şeyi sürekli az önce de Wekî söyledim. biskverê jî anî ziman Bir yerde sürekli barışın aliyekê ciyekî vurgulamak aslında ku em bêjin li ciyekî her tim aştî em bêjin aştî li vir heye û aştî bi aştî xwazî li vê de dijîn em dibêje qey pirsgirêkek li wir heye serokê weqfa me jî anî ziman bir arada yaşıyoruz ama bizim got em değerlerimizle alakalı li ba hev dijîn lê berê derbar nirxê me de tu pirsgirêkê me jî tune ye kendilerine müdahale etmezsek heke em müdaxeleyê hevdû nekin ji xwe çok fazla bir sorun da tu olmamış pirsgirêkek olur. mezin çê nabe ji xwe Bir Müslüman kimliğine ez bi nasnameyekê Müslümaniyim heke Hristiyan be ama ben ez aynı jî zamanda Müslümanım burada lê di heman Hristiyanların wextê ibadet de hanelerini ciyên îbadeta Hristiyanan dêrên wan onların divê ez wana din adamlarını kendi din adamlarımız kadar û değerli görüyoruz. em bêjin Ben şunu söyledim. kêşeyên wan bi qasî melayê me jî bi qedr û qîmet divê ez bidim wan Metropolit Bey de olsun. metropolit dibe seydayê me dibin bêyî ku em bêjin bendeyî tiştekî min divê em xizmeta wan bikin Benim kamuda görevli van kesên li vê derê imamlarımdan daha değerli. li ba min ji melayên minî ku niha wezîfe dikin bêtir bi qedr û qîmetin elbet melayê me jî bi qedr û qîmetin lê belê li hemberî vêya divê em xizmetekê ji wan re bikin Bir insan hekel vê herêmê değere inanıyor. Onu dini yekî olarak ji görüyorsa, warê bîr û o baweriyek değer xwe benim hebe başımın tacıdır. û bîr û baweriya xwe neterkîne ev vê ya hanê taca serê me ye Göstermeyi öğren. bele em bi saya wan ji xwe di naveroka İslamê de jî heye
adiliyeta ve jî heye heya kun Müslümanların dışındaki insanlar kesin gayrimüslim hun rezariya wan nekin hun nikarin rezariya dînê xwe jî ola xwe jî bikin. Birasî jî nahevalê me vediriz baş dizanin divan demên davîn de devletimizin bu konuda atmış olduğu olağanüstü adımlar. divan demên davîn de devletê gelek gavên girîng avêtin. Nahanik erdu arasayın ku hene qenebe dîsa luan hatine vegerandin. Gerçekten bizim de değerlerimizin kendileri tarafından anlaşıldığını O ev jî nîşaneviye ku nirxam topluma qedr qîmetê me jalî wan hatî fêm kirin. buradaki yaşamı Jiyana li vê derê dışımızdaki toplumun anlayabilmesi gerekiyor. divê kesê ku dervî vê civakene bê Şeyler. baş fêm bikin. Ez wekî kesekî şexsekê min gelek tişt li vê dê hîn bûm û hîj ez ê hîn bibim. Saygıyı, Ez rêzdariyê, hezkirinê birbirlerine karşı tahammülü, birbirlerine tahmila wana ji hev û xwedî derketina hev bîsîk berê seydayê me jî got gava cenazeyê gêrî Müslîmekî çêbû bir Müslümanın cenazesi Dediğim olduğunda çün çok rahat bir ve merasime hane dîsa metropolitek dikare bêhsanî biçe mizgeftekê û merasîma Müslümanekî şînavî bigirin. aslında dünyaya da Ev ya ne ji bo Tirkiye tenê divê merev vê derê ji bo dünyayê jî mînak bide. anlamsızlığını gösterir. Midyat bi maneya bi wateya şer û pêvçûna nîşan dide. Bu dünyada bizim değerlerimizi Ol vê dünyayê bize ji bo müsaade kem etmiş olsalar, bir baweriyê xwe baş bijîn û herkes destûrê bide me tu pirsgirêk jî dernakeve. ayağı yere takıldığında Gava Müslümanek dulukime Hristiyandır. yek û ewil li pey baza bi pey keve Bunu da hissediyoruz. Bunu yekî bizim Hristiyane. eksiğimiz topluma, bizim dışımızdaki topluma Bana- anlatamamak herhalde bu hekem ji civaka ku nedname dem nikarim bêjne pirsgirêka me. kek bîno Evet çok teşekkür ederiz. Evet. ez dixwazim vê we bipirsim li mîdyatê hejmara êzdayiya çi qas e? Belê mîza rast got ne êzdayî ê baş ez elimîm İro yani medyade hakikat tebece nüfusa wana go çün Avrupa tebece na na ê ku niha li mîdyatê dijî هندكن والله مقلكين دكن قاسة أنجح بسهمال هنا يعني دور بنجي شيست بنجي شيست مال. المديادي المديادي أنجح شونا تفت شونا الأوروبانا للأوروبا قال لك أنا gundê we çayirliye ne wisa شايليا bi temamî êzdîne êzdayîne بله دم حالي ما جي هنا ديوان كو كوچان أو جي باليه قندي مانا أو جي أزداينا belê êzdayî li wêran şara Rihayê jî hene ويران شاري هنا بله نسيبيني هنا nisêbînê hene البشيرية هنا الباطماني belê bi wan û têkiliyê we çawan e باش yani hûn derin tên بله بله têkiliyê we bi hev re heye بله belê ez dixwazim îza vê bizde oluşturduğu kamuoyu ve etkiyi 1000 sayarsak sayı 1050 diyebiliriz. Yani ez vem pir dixebite ji ber ku xebite pir xebite dirayek işte pir تشكر لكم kek bîno بله li mîdyatê têkiliyên we êzdaiyan bi Müslüman û Suryaniyan re çawan زعف خوش زعف خوش yani qet herkes قبلتنا خون بلي هافن erê لا belê ايجو يزدايجي داينا او حق ودايا ايش يجي داينا حق ودايا اي ام داينا حق ودايا شم الله دايا ودايا belê بيقولنا بيكفري امريكان كيرا من خو قلنا كار بكل ازرا نابم نكار مز بيجم ام مسلمان نحف دي خديا سوراني نحف دي خديا يهودي نحف دي خديا افشي نابي يا غركا بيقولنا بيكفري ام خدانا بين بكن دو خدا سي خدا يا ناخذ بيشتي جو خداي ما تفديا كان بلي belê ام بلي هافن اف اخا ما تفديا تركيا بيجمان. دولتها ما تمامية توبراقات تركيا ما ايمان جي خواريا غركم خانه الدولتها خنكن وام دوامني بفر بلد em her tim dibêjin mîdyat wek mînak e navendeka Tirkiye tamam, Tirkiye tamam. yani em dixwazin û qala ew xweşiya mîdyatê bikin têkiliya em bêjin olê cuda di nav hev da çawa bi çavekî erênî li hev mêze dikin em bêjin li hev derin tên û derd û kulê hev dira mijûl dibin اي مقام بي دري تشتكي خوش قوت belê اسلاميات حكم دار عمايا يرو
اسلامیت حکومدارا وی جیا گرکا اسلامیت دموکراتا اسلامیت حقا اسلامیت دو پیغمبر امتیا دین خوش قرآن ناسکن ایمان خوش پیغمبر خو ناسکن خدای خو ناسکن گرکا کی بار کی گرانی سمله اسلام ما اسلامیت یا تشویق و میلداری نکه نقبا اولا خوا ریا پیغمبر راست بمشی وقت راست بمشی نگو زاف راست مشین اجازه به والله یا او اسلامیت خوشا بلکه اجازه دجوه مسئله خو بگرم الدوفر يعني هو قاسي اسلاميات الجمع شيرينا بهزار سالا مليون سالا بلي هذا ما حيفا هفدهلانيا امر الحيلي هاف امر المعشي هاف اموكا برانا بجا اسلاميتا فيديجي يا دورا ما حبكي امجي اوجي سوريانيا ماجي امجي المعنى واشكتنا هيجنو ابي سلطات بوزا سال اما سلا ولا تيغوتني بشتي اقتدار اق بارتيسي بيعنا يجي بيجم انا ازياز دائما ما استج اق بارتيك بس باش بقاني خاك هر تشحر كيا ها بله هر تشحق كيا ايرو التلفزيون هذا اثر باش دغل مازو قيمه قام بي وقفن التلفزيون هذا مسر باش دغل بلين هاف نبونا بلين هاف نبو ابكي بوجدان مش دغل و ام سورياني مسلمان يهودي تضحف دي خدينا انساني جو قجبه خدا البيره به وجدان به راستي رابي رونه او تاجر سليم ما بيري ما مزنا انا هذا بيجي بلكي قاي مقام بيجي از قاي مقام ملكيه امريه مدينه ترسان ناب خدي زلام كي تشماي مسلمانه تا مسلمانه صبيه هيل شش صبيه ري جامعه كنترول كيس قال كي ساجيك پیغمبری خودی از گل کسی سبالت یو ساجیک بله هم سپاس دکن اجی سپاس کن خیراتنا و اجی سرچاوا کک یلدز هندکارن مرقالا جیانا دینی اولی آمیدیاتی بکن هم بیجن زاروک چوا فیری قرآن دبن قرصی قرآن هنه چقدر مزگفت هنه كلام خاون كانن مرقالي بكن قاسي قوام زانن المديا دي جوختيغو او مدرسة ببونا يعني قرآن قرص بله فيدا قرآن قرصيا جالكي دي مديا دي و بيراكي حفتي صالي بن قرآن قلنا ويش برد كن ياسيني ومزاح ممنون ام تشكر كنجبنا زحف چه بونا هر کوشکی قرآن قرصه مثلا میبیجن دوادا تعزیه بید بنده جامعه سره قرآن قرص سره بله بوینا برب هفته گلگی خوشه و علم دینی خوا وقتی علم دینی خوا زرای ناده کسی چونکی اسلامتی حال و ان الدین عند الله الاسلام اسلام تشکی مهمه از بیجه معنا اسلامی بیجم بلکه یکو تخوینجی ملانجی بين مسلمان أم مؤمن أما ناو نبسا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه مسلم كيا أو يقول دستي من ودبي من زرر نجهتا معناه إيفا يعني يقول السلام عليكم أمين بيعني برينجيش خبري إسلامي دي أمنتها بأمين بي المؤمن من ائتمن الناس على أموالهم وأنفسهم وعرضهم مؤمن أبا قد بي اش خديرة دانيما سريم السجدة ديا زرر ندم كسي قمالي خو بسبيرنامه نفسا خو بسبيرنامه زاروكي خو ناموسا خو بسبيرمه زرر ندم ده معناها ابي جمله مالسف بلكي نيمنن ان شاء الله ببا صايا خدي سري و بارتيا جو اف حتى برهنجي اف مدرسه بلكي قبالي بون وبون زاك كيفامتي جو وبونا خفهمت كي جو قرآن تشيا تشد بيجي بجنة مثلا هم علي بيت تاني بتركياوي كرمانجي بي هذا قرآن أقدر كتيا زحف خوش أم ممنون الجنب خوهايا يا زريبي ملا سعيدة قلت يا بنابي خداي مهرباني دلوفين
يعني بسم الله الرحمن الرحيم يكيد زماني قن برحي كده سربستيا زمين يك قنش فهمت كي زرار جنادي وقت يقول برنها عربي بو بلكي هناك جما ميجيو هتري ناد كناد عالمين جاب حست كرن يرو بيجا قلت قومي بالجسارة خو مزي زعف خوش شيء ويا بيجا قول مدرسة زحفتر ببن نهال جم شيخ بشير هيا جم ملا شريف شاندك هنا الفي ابشيوانا مثلا الواقون ده عرباجي هنا مدرسة اما تشقى زحفتر ببن قرآن زحفتر ببن ونونا راكرين ده بيتر ممنون فيدا زاروك صايجا واتشيد بي جي انسان راهي هي حفصالي تربيه جري سري هر شيء تربيه لكل شيء تربيه تربيه ايش حياه حياه ايمانيه من لا تربيه له لا حياه من لا حياه له لا ايمان له ديمك تاني زاروك تينا قرصا عن مازن مازن جي حفصالي حتى حفتي صالي سرباسه اي باش قال لك يجا او بيركي كيفن قمت تقول ياسين كما بخينا سيدا بجن هاد أذنب خيراتهم أزي شو مسألة تربى أزي ياسين خوينا وش برج كذا شيء صالي نجبر كنا بالي ما نشان كان أستم جو قرصي حافظي دارتي حافظي كيمن حبكي كيمن أما حافظي هيا يكمل عبد الله في جامعة جواد باشا ده درسي ديوجي يا حافظتي زعف خوشك يعني هل ما تخص قوي حافظ هي زحفتر ببن مدرسة كواجبة بي وكيا قرآن قرسي هي خوش تروي شي بي بله ساعتها تخوش دير بريز آيقات هم جار دورنا سر تيلكارية قاسي كو هم دزانن تيلكاري صنعتك زوره نوسا پێویستە bi salan meripêra mijûl bibî. Bona ku însanek bibe hostayê têlkariyê pêwîst e di çend saliya xwe de dest pê bike û çiqa bidomîne vî karî. Hostatiya wêna zor e lazim e ji dil werê xwestin û got hêb ciwantî destpêkê destêkî bêhtir dişixulê çaveyekî destêkî nûra zaten evînekê dibêjinê de jî telqarî sanatê sabrê sabir sanatî dibêjine me cana hûn çawa çê dikin ma îşte bi gira maya em bêjin newloya kanî bi qalemê û kaxetê mê dinewa wa xîşk bi qalem û kaxetê wîniya li ser herin û xwar nekin û neşewtên xera nekin çiqasî zor e ama wextê ku aşiqî wî meslekî bê çê dibe ew jî kê ya hindik salekî heta 3 sala dibe hosta ama hostatî jî ne got heme çêkî wextê ku wilo ew kete dilê wî de ew çêkirin navêna û lê meyîzand yani bê qalib wî qalib wênekê lev derdixê ew na çunku makînetê de nîna li wê derê cimbizekî wînakî heye û pensekî wî heye tiştekî wîna nîna wêne hemgê tê nêce bêje ew ji salekê heta 3 sala ew wê karibê bielmê ama lazim e got ciwan bê ya destpêkê ji ber got destê wî rûnê Hûn bixwe hostê têlkariyê ne wisa ez bixwe ne gelekî hosta min piştre dest pê kiriye min ji ber wê got çûçkayî min dest pê nekiriya min piştre dest pê kiriya ez îro ez hinekî zanim ama ne sedî sed نها مثلا اي هوالن الجمد شغلن ايجو صدي صد زانن هنا وهوالي ما ايجو تشيت ام ورا شغلن ام في شكلي دوام يعني الرغبة هي ام بيجن زاروك دخازم في كاري تيلكاري فير ببن بعلمن رغبة حال حنكي زورا دچنا مكتبي بله ايوه چنا خوينن حتى 12 سال جو خوندن او دچنا في نقلي يونيفرسيتي حبكي پرپاش قيمتي جويدري ناوا قرنويدي بس وقتي قوم مكتبت بنا تحتيل بله تين جمع زيدتين بيجنا من تخازن بعلمن بشغلن هناكي قيمتين يعني قوهي بهتر او بوبانا ولازم امواناجي بدنا قبول كرن حبكي يجي ولو مايا نديتي هي نو انسان دبینن حتی دروا ام چن مثلا هفته بورتی از اسطنبول فوار هبو از چون گرها از الواد میزنم و ایما gerçekten خوهدان دبارج برگوتی
ئیشێ دەستایە gelekî şêrîna me hindikî daye naskirin. Gerek em hinkî dîbine naskirin vê vesîla hûn tên û halo hûn melvê dê zîvê me dikşênin jî kê em gelkî kêfxweş dibin ji we razî bê. Vanagî bi desta hatine çêkirin. Ev ê hûn dibînin hemik li midyadê çêbûna hemil midyadê çêbûna hemik jî bi nêwana midyat teyas kirin û hemikê virin û em ji vê em dişêne derve jî ne gul vê derê tenê niha timamê bajarê Tirkiye em dişênin qurûmê Tirkî em dişênin çunku ji hemikî ji hingulîska biçûcik bigira heta işte tepsika wê em çê dikin em şekerlikê wê çê dikin em çantayê wê çê dikin em hemikî çê dikin dişênin timamê Tirkî jî. Hûn îxracî derveyî welêt jî dikin? Derveyî welêt timamê Tirkiye em çê dikin nihakê nû em dişêne derveyî Tirkî jî ama hindik hê nû. Hebekî berî niha nebûye ew bürokrasî hebkî zor bû heta meşiyan ema niha me jî dest pê kiriye. Hindik ema me dest pê kiriye. Bi kurtasiyê dixwazim vê jî bipirsim. Li mijara têlkariyê da vî zenetî da gelo tu evê we hene saziyê we hene komele dibin em bêjin tu derê ku li hev kom dibin û dişêwirin hene. Bawarke derneke me heye ama gelek faaliyetê de nîna. Yani gelek nîna ewna kêmaya me ya got em lev rûnişt bana û yani me serîk ji xwe re ew kir bana belkî çêtir ew bana. Ew kêmaya me heye birast. Belê saeta te xweş. Ya xweştê û ser Birêz Kuryakus. Em dizanin çend hefta berê we tapuya erdê manastira Mor Gabrielê stand ve şunda wergirt. Em berî her tiştî em we pîroz dikin bi xêr be. Hûn di vê mijarê de kanin hin tişta bibêjin. Ji me hemû kere pîroz bê. لأنه أف مور جبريل حقا جبوني منطقة ما برقامة تاريخي قالك مهمة ونملية يعني أف هزار شصاد وبيس صاليو تشيبونا و بشكل يجي قوما سرنجا الدنيا حمو إنسان تين قوي ببين ودنجيبي الحمو الدنيا حمو بلا بويا وإيكونوميك ولا رخجي خلكين مديادة فيداوي جمهور قالك تشد بي طبي اب مثلا تاب بلي شص على دس بكربو مثلا ولو حقوقي ولا كتبوا دعوات وحقوقي دا انسون دا بار امج سروك وزير خا باش بقاني خا قالك ام جيس باسكن سهي مهي نهادا وقت جو ديمقراطي لشما باكيتي اشخلما كربو لو درجي بحثا مور جبريانيا وقلت يقولنا حق المور جبريت شابويا ام فكرنا فيتها بوي جاري كدي خدي اخوا لحقتي يقول حول شابويا بيش كدي امر ام مش حول راتكن جروجي حتى انها حقا قيمه ما جي قالك او كي ما ظن يعني او كر تعبك ما ظن بمرة او كريا بیست و پنجم هی برتی ام گهنا اوی خوا تاپ اوی خوا فقط هناك اشتاپی مستاندن هناك دید منن ام هیوید کن او تاپوجی دمکی نزیک او جیگو خلاص ببن ان شاء الله و اف صورنا كاج دربك حول رابي وقالك بيشكل ما كيف خش بن بله هم سپاس دکن بريز بينجل الميديا دي آبوری گرانی لسر چیه خلکی ورا دبارا خا زیادتر به چه دکه اون دوی مجاری دا قانون هن آگاه دار بکن کرم خا فرمو. Bizim aslında altımız da üstümüz de çok değerli. Ya rasti ser abi bin adam dedi tevde per kıymete او ما يكون بان جوهرين هاني ام درخن دخوازم ki bahsa telkariya بكم değerli bir konuğumuz var. Mevani ki meyku psikolojik kariye Mahmut Bek. Burada ben biraz yüksek olmayacağım. Az vedere mukabene zipir baş. Ama hamal ber vandabuni ev satılan linavçe me ürünlerin birçoğu dışarıdan gelip wan hilbergini ku tem froten wana pranish dervetin tem froten jbo mer daran revebran brasiji ev
bin üzerimize keftinek alıyoruz. ve bin Yani şu anda sayacak bin olursak keftine haneci usta olarak ya Ahmet meye. Beşi geçmez. eğer Sonu postaya yani. bikarin çar penç postayan ne zededir. Teni Penç penç postayan posta. mehne. Yani fiili O olarak geleki kime? devam eden. Şimdi bunların canlandırılması için Nahaj bu kuvana disa bizim, ben zedekirin. projelerimiz var ama Hinek projeyin mehne ülkeyi de lebeli bu mevcut seçimlerden sonra da ciddi bir جبر وان هالبجارتنين هاني اشتيواجي ام كان ودم زغينيه جبدن كوي سما يخصنك بر خرد ولا انها ام فيرما يك وقفوا كولكسيونن ام تاخفن değerli üreticilerimizin وان تلكارين كل بدرتين هالبراندن dahilinde uluslararası بآگاهية وان خبط كلمة بدري كارجيمة بدري أما جوار نامن تيوي أما بخبطن büyük kuyumcu firmalarıyla şu anda görüşülüyor. ونها كان هاد فيرماين زيكاري وان يكودكن نامن تيوي أم باره هديتنا بيكتينين وان هالبرين يكون هالفر بيتر وان بخملينن وبيش تبدن وهم لتركيا هم جلك جيهان درخم بازارابي وبفروشن ويدري نهم بأصول sipariş Amerika'ya götürüyorlar. Bunun katma değeri çok düşük بونه bizim için. وقبل ذكرن بن أمريكا يجمع پر آلیکاری پر خودتونه از وقت قیمقامی کی از خواستم بیا بیچم Burada değil dışarıda tüket. تشتی ملوی چکر نکول ویدریم و فروشن در و Biz burada önemli olan, ilçe içinde önemli olan konuk evimiz تشتی var. بو نافچه نا میوانخانه یک مه Ettiğimizi bildirdik firmaya. و مش فیلم یجی تاهوتک دوام وقفانه وره خبات قول ویدره بمشینه Burada بتمامی çalışan esnafımızın و katkısıyla کارگر bizim ikinci önemli değerimiz, کارگر هم ویدره daha و önceki خباتکار bir ویدره kaymakam büyüğümüzün و بخبته girişimiyle bir taş atölyesi açılıyor. ویدرن Şimdi نها iri ufaklı 20'ye yakın taş Reyemezine atölyemiz kime, var, taş ocağımız var. En büyük Atölye değerlerimizden كفرة birisi هتفكرن o. جبو استاتيا Eğer خملا biz كفران bunu da لأنها في دركت bir بيستان Türkiye pazarına هكان açabilirsek, فياجي بكاربن hayallerimiz bazı ve bazıların Ankara'da, dünyayı İstanbul'da, vekin İstanbul'u devlet vekin kurumlarını önce taşla kaplayıp diviyem tamam saziyen devleti van kevra bakam değerli lenen bir taş o vi kevra hani pır gerçekten binirxe midyat yapan da gördüğümüz o brası ki hunji dibinin taşın özelliği aslında. yek midyat ki Taşla midyat ji taybetiya van kevra bxoye Sanatı da birleşince gava midyatın kevra hani harika bu ortaya ostatiya bunun böyle atölye Hostayın düzeyinde mecid değil, ki hev bir hund iktisas, beni çeder keve bir holi sanayi bölgesi şeklinde Divê vedere çalışmalarının devam ciyekî etmesi için pîşesaziya bu vî konuyla alakalı kevirî yerimiz, bê ava projemiz de kirina hazır. cî Belki û dönemde projeyê o me da jî amade ye faaliyete demên geçecek pêşiya me de inşallah. êvana jî Jixwe faal bibin. taybetiyeka mîdya tê jî xwaniyê mîdya têne. Ew gelekî hêjane, gelekî balkêşin û piraniyê wan bi nehîtan tê çêkirin. Di salê dawiyê da li mîdya tê em bêjin gelek rêze fîlm hatine kişandin. Ev jî bona mîdya tê reklameka baş bû. û wexta merid bê mîdyat ew însan millet êkun di rêze fîlma da mîdyat dîne ew xaniyana ew qonaxana dîne dixwazin werin bibînin. Gelo di warê turîzmê da mîdyat beskirî ew turîsta dikişîne vira. Midyat şu anda hak ettiğinin çok gerisinde. Midyat birastî jî niha şuna ku heq dike pir li paş e ez vedere Kudüs'a Yani dünyanın duyemîn en dibênim. değerli birkaç varlığından birisi bana göre burası. Li ba min ev vedere dinyayê de cî herî bi nirxî yek du ciwan e divê me reviya Bunun derxe için pêş de biz özellikle ji ber hindê jî kesim, Estel ve Midyat. Esel û aliyê midyatê ve tarihi du toplumun ortaya aliyên çıkarılması juda hene için divê em önce biz dîrokaviyet fazlalıklardan derxin kurtulacağız. Yani holê sağlıklaştırılması, divê awil em tiştê tarihi zêde dönüşüm xilas bibin. yapılacak. Bunlar çok uzun vadeli olacak Evane şeyler. projeyên Yani pir biz duve dirêjin ya Midyat'ta, rast. Estel tarafında da Midyat Hekem tarafında aliye Estel û gelen aliyê midyatê turistler tev de wan burada turîstên ku en tên az 5 gün, divê 6 gün qene ben vê de geçirebileceği 5-6 şekilde roja bir wan vê de planlama bidin sekinandin düşünüyoruz. plansaziyek me sabah wisa kalkacak. heye divê serê sibê rabe Kameramanımızın da siparişe getirdiği ekmeğini alacak. dê raja vî nanê xwe alacak. yekûn ha Ondan kameraman sonra man hat gidecek, du xwe bizim wê raja rûnê xwe gerçek nivîş kî dokumuza sahip ve oluşturulmuş otellerde, otelê me butik ku otellerde kalacak, otelê me evlerde kalacak. dîrokî û xanî me dîrokî binêre wextê Şimdi xwe bir vir anıt derbaskê. var. Anıt'ta bir kilise var. Orayı anlayabilmek için
Naha gidip görüp jibuk em çıkmak yetmiyor. wê Tarihi derê bir fêm yer. bikin divê em her Oradaki dîtin tenê görevli nebese divê em wezîfedarê wê de gudarê Cevat bikin Paşa peywirdarê wê Camisi'ni gudarê bikin ve bir ji bo ku vakit mizgefta namaz kılmak Cevat yetmiyor. Paşa hunerin wê Anlamak derê için fêm bikin tenê oradaki hunerin neyi rekatê li me ji bikin geçirmek nabe dibêjin hunerin İnsanlar projal için û ne derbas anlam kirin ifade ediyor ji bunlar? bo kesan Bizim tê bunları çim topluma maneyê anlatmamız divê em vane gerekiyor. zêdedarxin Yani pêş sadece civakê bidin fêm iki kirin Ağanın em bêjin çocuğunun aşkıyla anlatılan midyat midyata ku em gerçekten bêjin anlatılan tenê bi midyat. evîndariya Bizim o du tarihimiz, keçik û o kurekî kültürümüz, o bê değerli ziman wê ez sanatımızın baş nîne ziman işte yansıdığı değerleri van nirxên bir me de yê bizden ku görmeleri, bizden ya dinlemeleri, dikin bizden carekê jî izlemeleri bila gerekiyor. bi me ji me Bu gudarê anlamda bikin û bi me re rabin rûnê me re çok bixwin rahat vexwin bahsedebiliyorum. evane pir Biz bêsanî ez İnşallah bahs 5 dikim yıllık bir süre içerisinde İnşallah biz di nava burada 5 olmayız salan inşallah. de belki em nel vê derê bin di wê demê İnsanların de gelip midyatı Yava yaşayacağı bir midyat ve kesin eser olacak ku inşallah. dixwazim ver vê debin Spas ve dikim. midyat wê stilek wisa kek ev çok bino teşekkür nihad baveriya ola êzdayiyê da hin nirxê pîroz hene em bêjin agir em bêjin roj melekê tawûz ne wisa ملك جبرائيل ام بيجيني طاووسي ملك جبرائيل melekê tawûz جبرائيل ملك جبرائيل belê hûn kanin mereqala vê taybetiyê bikin مثلا شوق نور هم بيجي نور اخودي belê شوق جي نورا نور اخودي اجر جي نوريا belê ام بيجن اوجي قدسالة يعني اجر جي شوقا اجر جي قدسالة ve meselede الجمع روجي واجر جي قدسالة ام سجيك ام بيجن نور اخودي اوجي نوريا هل ياخوديا جولو جمع yani قدس hûn îbadetê çawa dikin em bêjin di nav rojekê da 24 saetan da سه جارات كان sê cara سجارة روهلات ونافا روجي وإيفاي رول براوا belê hûn berî xwe didine rojê بري ne wisa? خواردنا روجي çima roj روج ام بيجن دريه خيريا derî xêrê دريه خيريا معناها بشوي تشتك ناشغلي ميلوك شغلي درنا كفي حيوانك ناقري belê روهلتي ام بيجن دريه خيري فبو belê من ê baş e dîsa tiştekî din heye di êzdayiyê da بلي em bêjin kesekî ku ji dê û bavê êzdayî nehatibe dinê nikaribe bibe êzdayî بلي او راس دا çima كما معرفتا مش حمد دينارش حمد اولارا هيا ام طوفكن ملاتكن قالك امش طوفي خون ها بعشنا شيخيتي نما هيا قابله او قابله شيخا قالك جاب زوجين قابله بيرا قالك جاب زوجين مريد قالك جاب زوجين ام الناب اولا خدا قائما اولا خب خوجي دا ام قالك قائما يعني شيخ قابله شيخا قابله بيراش بيرا قابله مريداش مريدا بزوجين belê و dünyaya da az bejim demokrat insan marifat saygı hebe az yaz daima ev Süryaniya ev Müslümana ev Yahudiya ev Ermeniya çeyna be az ola hoş riya hoş sadu hadi hoş riya de bave hoş tove hoş zevcim gerek marifetna mecva ola hebe çeyna be ya biya na hemû ol bawerî ji her kesî re vekirîne bale yani mirovekî ku bixwaze derbasî ola dibibe qebûl dikin Belê. heta bona vê xebat tên kirin cemana lê ji cem we hiç ne? bereva jî vê ye اما هي عقل وكرتلي بريا من الاوروبا الاوروبا جي ام كوجن والفيدي جي مي بكوجن açık ام بيجن يعني اف كلتورا ما دايا نسو جي منا ازنا حوالي في شيء hûn keça jî nadine dervan ne wisa نادن اجدر ونجدرتين از بخو نبي عيشرا نبي فكريرا نبي عقلرا وجداني مي في تعامل ناكي في كشتني وقتلي لي بس كلتورا ما دايا yani wek ez dayî vê rast nabînin ام راست بينن نبينن شد حدا ما في جاز تشكي دشتر بجم ها شخصي ما خدينا كي الله نكي كاتشام هري از روش كي تشكي يعني ايجو بريد نكوجم ياز كاتشا خو نكوجم ادنا في كولتورا دا اداره ناك جرك اجوا كولتورا دورك مش ناوي قومياتي دورك يعني اف زمانه بافو بابير هذا سبيشي دا بويا وكري وباركي سلمى بويا فر سلمى
بله ونبكي فهناج مجيا أنا أيلاك جمال أوروبا يكي جي كجا خوكش قوم بلا قرتينا حتى بيركا ويتني ما أوجي توقيف كريا أما نخوشا نتشكي قنجا كوشتن بله أفتشتها أنا قنجا حرف عدتها ماذا أف ام سپاس دکن أجي سباس كم صافن خيراتنا ولا وسر وافا. جافا بريس كورياكوس لميدياتي ولتركيا ام بيجن لجيهاني نها ام دزانن وقت زمان نبه زمانی پروردهی دکت دکوت تالوکی مرنکاری بزاری خابدی فیر کرد گلو روش سوریانیا دواری پروردهی دا چوایه زارو که و دکارن فیری زمان خواببن والله بي او اذا سريشانك امام مزن هيا بله يعني وكم قوتيا مركزي في زماني بريج مقوت بو اولات من الفيدريا بله البري الفيدريا بمكتبك مهبو مرديني بله سالا هزار نوت و چارو بسادة هات قرتن جوي اوي جوي صالحتان هم مكتبي مرين يعني زمانه دايك زمانه اوي بس تشتكي ولو جدي وباف ناف عائله مهوت دعلمي فقط اوجي تشتكي قالك سيفيك هندكا ترناكي بله مدفيبو اف زمان وك زمانك في دولتي بشكي دولتا ما في اوي دست افيت بانا في اي شيء و افيد لنو اف زمان زمانك قالك كفنا زمانك قدسالة زاني حضرت عيسى ودياوي بله بيشتغلينا وقالك علمجي هنا دبيجن عربي السورياني دركتيا يعني كوكي عربي سوريانية يعني هين زمانك كيفنا هري زمانك كيفنا قالك زاني جوختي آرامي بريد قوتني بله جبروا له يعني انها ازبيقل سوري جهكي مهابو الباتريك خانه بله في زمان دعلماندن افدزانه دي سالا ام مساله سواشا حربي جو سوريا جيت تشبويا او جز بقي هاتا قرتن يعني جهكي سادجل كان يونيفرسيتي هنا مثلا فاد صالي داويجي ارتوكلوجي فقط اوجي تشتكي ولو وقت ب بلنت اكاديميك تشكي اكاديميك تاني خواندن نية ترليه لازم قوم هو حتى بقي اشامي ودري لازم بلكي إلكو قول أو أرتاو قول دسمو دس بيبكي حتى جو بجهوي أوي ودري إن شاء الله لأنه حقتي وقتكم هو زمانك نزعن به نكره به ودري بخوينه اليونيفرسيتا أكاديميكا درفي وراجل تشندرا ولو هنكي هنا فقط أوجي ترناكن بله ترناكي وفايا هو هدي از يقينت كم بار اف اونسكو زمانه سورياني خصبو قدناف زمانه جو كدنا تهليكي ده جو ضبن بله طبي افتشكي نباشا اشتمت فيبو فايا نهال مفردات تركيا ملي اتم قرارات تشتا دشتمش بنا اما يزين بلكي تشتا جبوني زمانه سورياني جي دركفن لنو الويدري وقتي جو كنا مكتبي سشملي درسنا بله الويدري هل نقدر هل شقاقو زمانه سورياني جي ويدر نافي نابوري فقط مدفي الويدري او سشملي درس ام او بكن بي بشكي وراش بكن ام بكن ويدري جي سورياني بكن بلكي الويدر بكربن بدنا خواندن قرك تشكي باش بتشبي إن شاء الله لتركيا د سالن داویه دا دواري پرزمانیه دا اري هم درفت درکتنه هولی همجن وکو işte دبستانان درسی بجارته زمانیندن پرکیم هنه evji peşketine ki az tahmin dikim 2 sal peş ta her ku biçe ان شاء الله peş ta eviyam evaya bele هذه مش دولتها جيبوا حموز زمانة. اري bele لانه زاني وكم قوتيا حقا اف زمان دولتها مايا ودولتنا قالك تخازن قب خودي بيزوان دركفن ريكي نابينن لانه الكتبخانه اوروبا قالك جهنا مظن هنا bele كتابي قالك كيف هنا سر جلد زمان سورياني هاتن في ساندن جبوني جوزاني من بوا كتابات شهيا قالك انسان دفنجو في زمان بعلم bele em spas dikim
وقتا ما gelekî kêm ma pir kin edazim vê jî li we bipirsim di nav penaberên ku li Sûriyê hatine di nav wan da Suryanî hene gelo زحف نري zef hene فقط او نزانه دولتا مقام باكيت فيدر نزيكي مديادي بله. كافيا مديادي فكرن الويدر وقت دم حلا شي كربون يكيج ام مسيحيه را يكيج مسلمان را bele maalesef المسيحيه ما قالك ناتشونا كامبي يعني ازبيقي سيشار على تشون بدل بكي هيفكي دومان دركتن لانه انسانيه حتى انها قوتين زي دبونه جعفي والدرفيا قهرنا اوروبا كان فيدر يوقع مسكنك شخوره حتى قو عيشخوا صافي بكن حل بكن الهيفياوي تشد منن وقت قو عيشوا شد بي همد مشن تشن حتى ناس بقي بهزاره برتنا تشونا قوي هنا كيجي ام دبهيزن تين بحريتشن بحري اود بن كفن تخنقن دمرن مخابر برينها دهرو ازبقي سوق ما بستيا عائلكي مج حسكي نقبينا ازمير ويونانستان كتنا بحريدا 16 شخص جوامرن طبي هنا كدي جبارة هبون حقا درومكي يعني قالك نخوش دروما سوريا هيفيا ما خدي روجي بري روجي كيجو افضل جودري صافي بكن وخلكي ودري يجيجو كيفنا فراهيدا bele جو اف صافي بن gelek spas جولس بدلك بريس بينجل ام همان مجاري بدومينن ام دزانن او چند سالن 4 سالن لسوريا شركي نافخایی هيا و لسوريا gelek penaber تين ولد تين تركيا استخمين دكم لميديا تيجي قام بكا penaber هيا گلو چقاس penaber لورد مينن روشوان چوايا hunkanın bi kurtasi merakalavê bikin. Suriye'de yaşanan olay çok dramatik bir olay. بله تشتكي سوريا دقيقة براسيجي تشتكي ويشك مزنة ام وكر ريفابر Öğreniyoruz dedik. ما قلت ام تشناهين دبن Suriye'deki yaşayan halklarla, insanlarla بقالين كو سوريا kardeşliğin دجين hangi düzeyde olduğunu ام باش دزانن كو ام تشخاصي بران تشخاصي بهفران بشي كو ساعات مدز فيهين بوم iki kardeş insanlarıyız. Ya iki Ama ayrı devletler ama bu belki دو دولتين جدانه اللي بلي babalar, kardeşler. كسين Geçmiş كلور دجين dönemde تف برانه 1940'lı yıllarda سالين 1940 ده bu bölgede bir yoksulluk الفهرمي ve bir kıtlık olduğu خلايك bu insanların birçok رابوبو kısmı Suriye'ye göçmüşler. وقال لك جبر في غلايا هاني كوتشي سوري كربون قال لك لور ما بون قال لك جيبا Yani amca قريابون orada, yeğen burada. اميجن ابي dayı الورا orada. برازيل الورا خالي الورا او Böyle الفيدري bir toplum aslında Suriye ile Türkiye halkları. Bizler tabii جواكا تركيا وسوريا جيب في bu رنجي بو insanlar için mülteci kavramını جبوم از kullanıyoruz. تو اواي از وك بنابر الوان Onlar نانيرم bizim براستي misafirimiz. اوانا ميفانين منه Bizim kampımız iki kısımdan oluşuyor. قامبا ما جدو قسما بيكتي يك جبو غير مسلمان برايمين غير مسلم كل ودرنا انها دح ميفان المهن الودري يك جبو مسلمان هاتيا افاكرن ودي بتمامي تجيه نزكيسي هزارو بينجي كس الودري ردني Yarın bu ülkeyi terk ettiklerinde, ayrıldıklarında هيك سبي روفانا ولا تركاندن وشون وك دولتك تركيا orada stajyerle anlatmaya devam Tabii, etmeleri için biz elimizden geleni جبو yapıyoruz. كل ودر باش باسا ما بكن هاتش دسمتي يمدكن İnsanlarımızın ev sahipliğinde, Midyatların ev sahipliğinde, Midyat'ta yaşayan نوا مدياد قالك كسين سوريا هاتنا نوا مدياد جهنا وين مدياد خدي مالي وندكن وميفان بريك بر مزن هي تشبيد فيا ونهبه بدرفتين خب كارتين yani sizin vasıtanızla بريا وجه ديسا از سپاسداري خوش قالي مدياد رد بيجم parklarını açtılar. مالا خوشان وكرن دري خوشان وكرن onlara giydirdiler. وتشتكو نخوارن دانوان تشتكو ونخوارن دانوان burada kalmak istediği müddetçe چقا سوانا دو خازن كل بدر بمننا مدي سوان بكن ميفان ومدو بريز بينجل مالا واوا ام gelekî spas dikin belê temaşevanên hêja vê heftê me bernama xwe li mîdyatê çêkir bi mêvanê me hêja ra em li ser pirsgirêkên mîdyatê sekinîn
وقتا ما دوردا دقه حتى ني هفتکی دن بمینن د ناف خیر و خشیه دا بخاطر و